li kunem parti mit-tfal li ma jagħmluhiex, fil-verità hija titnikket ħafna, imma 85% tal-pazjenti tfal ifiequ. U allura dik hija xi ħaġa li inti tifraħ. Tferħek u anke hija xi ħaġa pożittiva li inti qed tagħmel differenza fil-ħajja ta' daw it-tfal. Però sfortunatament hemm persentaġġ ta' daw it-tfal li ma jagħmluhiex. U ifhimni dawk huma mumenti naħseb li taqda l-ma sewda u inti tibda tistaqsi daqsxejn lilek innifsek x'inti tagħmel hawnhekk. U jinġi kultant meta nkunu qed nagħtu l-kima nibda ngħid aħna x'aħna ntuhom il daw it-tfal. Noqogħdu tant attenti x'intuhom jieklu hekk imbagħad fil-verità qed intuhom il-chemotherapy biex tippruvaw imma tfejjaqhom 100% u ġifieri l-chemotherapy huwa t-trattament tagħhom.